Dhalai Political District ni lua jimung bai sangrong shala damni jorani Felicitation program Dhalai JDO Conference Hall nago Songchajakha Sangrong Shalo Felicitation program Klaijak Thanio Manjakikha Nagrai Ungai 47 Ambasha Assembly Constituency ni MLA Chitoranjan Deburma 48 Koromchorani MLA Polthangshu Zonal Chairman no Khobai Kubuni Adong Tangfangsong Tongbaikha Pubagrani Songchajakha Lamati Hibai Dofa Hamkrani Logi Logi Amchai Hamkrani Bagai Tangbutang Nahare Shamung Tangnani Kogrogno Tishawi Pandao Songchajakha Lukukha Furma Manai Emileni Ajok Thaini Barjamanka Abu Bai Lukurokni Hamkraini Bukhakno Nahare Shamung Tangnani Songchajakha Emile Polthangshu কোনো organizational বা official ya अब felicitation program से जों जिति माने परे 47 constituency by 48 constituency जों दुजन एमएलए और थाइजा बरफ जों felicitation दिना बगै रिंखा जों थाइगा अब मालायमान बान्ना not any government or other program 사간거 사간거 좀 사람 좀 넘어가고 누구로는 없는 사네 belaiно hambai jotono thansani marigo ko haimani jotono nukjaka buagrano trust khai buagrani upor belief tondi 27th ni bising interlocutor appoint nai apni pore जों साइमान जोंनि त्रिपुरा हिस्ट्री बाइक चेंज kaisa nung ML nungoi khana to bidancho asuna kaso first bidancho tam sana lokorong no tam dabi to no first time जोंनि गभर्नमेन्ट क्वेश्चन जों सेट खायजा जों गभर्नर एड्रेस बनासिनि दंनाय जों जोंनि आसु 70 years जों डिप्राइभ मानि सेकेंड क्लास सिटिजन नि फेमानि आपनि बागै जोंनि और एनाफ क्वेश्चन दंबो जों क्वेश्चन रेज खायनाय नरनाय दंबो बसखां जोंनि क्वेश्चन टाम रेज Ambashani Shekhoni Kakthum Bureau Report Khumpui